тамошобинони гиромӣ, ассалому алайкум. Боз ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи равзаи маърифат ва чунон ки пештар ваъда дода будем, дар барномаи ҳозира чӣ тавр духтарон шавҳар хостанашонро баён мекунанд, нақл мекунем. инак бо барномаи мо бошед. пас аз чанд лаҳза доир ба ин масъала пурратар истода мегузарем. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. дар фарҳанги шарқиёна, дар фарҳанги мардумии тоҷикон аслан бигирем, духтарҳо изҳори шавҳар хостанро рӯйрост баён намекунанд. зеро дар фарҳанги мардумӣ чунин чиз ҳам роиҷ аст ва дар гузашта мегуфтанд ки духтарро зуд ба шавҳар додан лозим аст. ва боз ҳам мегуфтанд ки духтар ғӯрии ё ин ки духтар зардории ҷавпазак аст, чӣ хел пухта монданашро намефаҳмӣ. яъне нисбати духтарон, масалан зуд ба шавҳар додани духтарон дар фарҳанги миллии мо як анъана, як урфи мардумӣ аст. аммо чӣ кор бояд кард ки ҳолатҳое мешавад дар зиндагӣ ки духтарро дер ба шавҳар медиҳанд. аммо ҳолатҳое мешавад ки духтар мехоҳад ба шавҳар барояд, аммо чӣ тавр онро баён кунад ба падару модараш, ба наздикон, ин чиз муаммо аст. бо мо бимошед, ба шабакаи мо обуна шавед, ба барномаи мо обуна шавед, зангӯлаҳоро гузоред. мо барномаро баъд идома медиҳем. аслан дар фарҳанги миллии мо духтарҳо соҳиби иффат, соҳиби шарм ҳастанд ва он чизе ки дар хоҳиши қалбашон ҳаст намегӯянд, пинҳон медоранд. ин зеби духтарона аст, ин шарми духтарона, шарми шарқиёнаи духтарон аст ки ба ин мо бояд аҷргузорӣ кунем, инро бояд мо қадр кунем ки духтарони мо ҳамин гуна иффат, ҳамин гуна шарм ва хоксорӣ доранд. аммо чунон ки қаблан гуфтем, шароите мешавад ки духтар аз синни хуб ба синни никоҳӣ мерасад ва чӣ тавр изҳор кунад ки ӯ тайёр аст ки издивоҷ кунад. барои ин кор дар фарҳанги мардуми мо як чиз аст. духтаре ки мехоҳад шавҳар кунад, як харбузаи пухта ва ширинро гирифта назди падару модар мегузорад ва бо ин роҳ баён мекунад ки омода аст ки оилаи мустақилона созмон диҳад, яъне ба шавҳар барояд. ин барои чӣ аст? ин на ҳама вақт риоя мешавад, на ҳамаи духтарон ин корро мекунанд, лекин дар фарҳанги миллӣ ҳамин чиз ҳаст. ин ба он маъно аст ки вақте ки харбуза пухта мерасад, худ аз палакаш ҷудо мешавад. яъне ин ҳам рамзи ҳамон аст ки духтар аллакай мисли харбуза тайёр аст, омода аст ки аз оила ҷудо шавад. яъне як рамз аст, як ифодаи дипломатии халқӣ аст ки духтар мехоҳад ки ба шавҳар барояд. анак боз як ҳикояи дигар ҳам ҳаст. подшоҳ буд ки 3 духтар дошт ва 2 духтари аввал, духтари якум ва дуюм мехостанд ки зуд ба шавҳар бароянд ва духтари хурдӣ намехост ки шавҳар кунад ва медонист ки ӯ ҳоло ҷавон аст. хуб подшоҳ ба назди ҳар кадоме яктоги чойҷӯш мегузорад, яктоги ҳамон қумғонро мегузорад, як хела об мерезад, як хела оташ меафрӯзад ва мегӯяд қумғони касе ки аз ҳама пеш ҷӯшид, ӯро ба шавҳар медиҳам аввал шуда. хуб духтарои якум дуюм ки хеле иштиёқманд буданд ва умед ҳам доштанд ки аввал қумғони онҳо меҷӯшад, хок хӯрданд. қумғони онҳо наҷӯшид ва аввалин шуда қумғони духтари сеюм ҷӯшид. ин як ҳодисаи маъмулии физика аст. он 2 духтар ки мехостанд зуд ба шавҳар бароянд,
هر مرتبه آمده پنهانی دهان قمقان را میکشادند، میدیدند که قمقان آنها کی میجوشد و هر مرتبه که دهان قمقان را میکشادند گرمی خارج میشد و آب یک مقدار مثلا گرمی را گم میکرد و اون دختر خردک که به این چیز نیاز هم نداشت و دائما مثلا سرپوش قمقان محکم بود، از همه پیش آبی آن میجوشد. این هم یک حادثه فیزیک را همچون یک ازدواج خواهی دختران فهماندن است. یعنی ما این لحظه گفتنی نیستیم که همه دختران فردا خیزند تا از تمام بازارها خربزه‌ها را خرند و گیرند گذارند پیش پدر و مادرشان. ما این را گفتنی نیستیم. وقتی که من همین را به یک گروهی دختران نقل کردم، یعنی همین حادثه فرهنگ ملی را، یک دخترک خیلی شوخ هم بود، سوال داد استاد اگر فصل زمستان باشد و در بازار خربزه نباشد چی کار کنی؟ من گفتم باید به آنها جواب داد و من زود فوراً خودم را گم نکردم، گفتم دختری نقص شما باید اگر خربزه نباشد کدو را برید. بعد فکر کرد، گفت برای چی استاد کدو؟ برای آنکه تو کدو را گرفته میبری خانت، گرفته که کدو را خانت بردی، مادرت حتما از کدو سمبوسه پزی را به تو یاد میدهد. خب از کدو مثلا دیگر خوراک تیار کردن را یاد میدهد. این میشود تو علاقه عروسی تیار میشی، این چیز را پدر و مادرت میفهمد و مثلا پیش از پدر و مادرت فهمیدن تو خودت هنر را یاد میگیری، یک چیز را پختنش را یاد میگیری. یعنی این یک شوخی بود، لیکن واقعا بهترین و خوبترین رمزی آماده بودن دختر به مثلا به شوهر برای این هنری عائله‌داری را آموختن است. خوراک پختن، جامه شویی پوشیدن و نشود که پگاه خسته خوش دامنش این نان نمیپخته نمیتواند، خوب شوربا پخته نمیتواند، آش پلو پخته نمیتواند گفته طعنه نزند. یعنی در هر دو حالت هم جوان و هم دختر به سن بلاغت که رسید، پدر و مادران کوشش میکنند که توی برپا کنند و در روز توی به سر عروس و داماد سوزنی پرتایند. معنای سوزنی پرتافتن چیست؟ در برنامه آینده به شما نقل میکنیم. اگر سوال هایی که پیدا شد به ما فرستانید، در شرح ها بنویسید، خوب به زنگوله ها پخش کنید درباره برنامه ما تیار هستیم که به سوال های شما پاسخ دهیم و چنانکه قبلا اعلان کردم در شب توی به سر عروس و داماد کشادن سوزنی چی معنا دارد در این خصوص صحبت خواهیم کرد. خیر تا برنامه نوبتی، در پناه خداوند بزرگ باشید.